Аллахтың тыныштығы, рахматы, берекесі болсын. Hurmatlı мұсылман bir туған. Бүгінгі тема Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам және сахабалардың адеп ақлақы, тұрыш тұрпаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адеп ақлақы. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам адеп ақлақы туралы Hazreti Айша радиаллаху анханың айтқандары. Саад бин Хишам радиаллаху анху мындай дейді: Момындардың енесі Hazreti Айшадан радиаллаху анха: Маға пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам адеп ақлағы туралы айтып бербейсіз бе деп сұрадым. Ал маға: сен Құран оқымайсың деп сұрады. Албетте оқимын деп айттым. Hazreti Айша радиаллаху анха: аның адеп ақлағы Құран болчу деді. Машалла. Бұл туралы Зайд бин Сабиттин радиаллаху анху айтқандары. Хариджа бин Зайд радиаллаху анху мындайша баяндайды: 5-10 kişilik bir топ адам Зайд бин Сабитке радиаллаху анхуға келіп, бізге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның адеп ақлағы туралы айтып бер дешті. Атам: мен Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассаламның қошына сәлем. Аға вахи келгенде мені шақырчу. Мен барып түшілген вахиді қағазға жазчумын. Біз дүние туралы сөйлегенде, ал да дүние туралы сөйлечу. Ақырет туралы сөз қозғалса, біз менен ақырет жөнүндө сөйлешчү. Тамақ туралы сөйлешсек, тамақтан кеп баштачу. Мына ушул силерге айткандарымдын баары анын адеп аклагына байланыштуу деди. Hazreti Anas'tan бул тууралуу көз карашы. Анас радиаллаху анху мындайча баяндайт: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң сылыгы эле. Суук күндөрдүн таңында кызматчылар алып келген суу менен дарат алып, аларды кетирип жиберчү эмес. Андан бир нерсе суралса, жан дили менен кулак түрүп укчу. Суроону сураган адам жанынан кетпейинче ал да басып кетчү эмес. Бирөө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен учурашып калса, ал адам колун кое бербейин, ал да анын колун кое берчү эмес. Hazreti Anas radiyallahu anhu башка бир сөзүндө мындай дейт: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл кызмат кылдым. Айтканын жасабай кечиктиргенимде же аткарбай койгондугум үчүн мени эч качан тилдебеди. Эгер үй бүлөсүнөн бирөө мени уруша турган болсо, аларга мындай деп айтчу: аны жайына койгула. Эгер бул иштин болушу тагдырда жазылган болсо, ал иш болмок. Машалла. Өтө сонун сөздөр. Аны жайына койгула. Эгер бул иштин болушу тагдырда жазылган болсо, ал иш болмок. Аллаху акбар. Бул тууралуу Абу Хурайра радиаллаху анхунун көз карашы. Абу Хурайра радиаллаху анху мындай дейт: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бирөө менен учурашкан адам колун тартып албайынча, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын колун тартып алчу эмес. Отурганда жанындагылардан тушуна олтурчу. Бирөө менен учурашканда ага бүтүндөй тулку боюн буруп карап, сөзүн бүтүрбөйүнчө терс бурулуп кетчү эмес. Машалла. Ошого сиз менен биз дагы ушу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын адеп аклагын, кулк мүнөзүн жашообузга алып келели. Жана башкаларга эскертели. Алла таалам сиздердин ишиңиздерге ийгилик, жашооңуздарга береке берсин. Көңүл бурганыңыздар